Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Executive Member Badipet Yakatanat Kampundrai Hakase Hills Autonomous District Council Uba Powell Sorkar Ulapun Pau ke Sngewïoh Mynsiem ke Jingtyrwa ke Congress Meri Kharpuri ke MDC NPP na Nongsken Makin Leit lang Ïakynduh Ïakynduh yalam jong ke Sorkar Jila namar yo Kim Sngap Lada Leit tang ki MDC ke VPP Kani ke Jingpen Pau Uba Powell ke de berjubab ya ke Jingkali benrab ke Congress halor ke Jingbompat pela ke Sorkar Jila ya ke Pisa Syaka ke HEDC ke balapha na ke Sorkar India Uba Srali Rashir UMDC na Maushundrut Ulaong balano an pelat ya ke Pisa lingba ke 15 Finance Commission tight grant but untight grant arajar arpulai Uba Powell ulaong bagasyong hagajing menjur jong ke Ministry of Panchayati Raj Uba Powell ule thu bagajing bom pelat ke Sorkar India ya ke skim jong usnam arajar arpulai namar shamle online hagajing pelat Pisa ke beningkong jong usnam arajar arpuar Hendai dah kecing terai stom ke ofisar berkecing rap ke Sorkar Jila kilala ban pendap ha ubenai kela lingkot arjar arpu hendriu bat dei ha khat khanai tarik rempang arjar arpu hendriu baka Sorkar pedeng kala pelat ya ke Pisa ke ba Arsian ke bamut kala pensuk nang ni syakmat ban pan skim na ke benta ke 16 Finance Commission ula pentip ru baka Sorkar Jila ha ke santrik jemang arjar arpu hendriu kala ai ke shiti belamang Pisa ke ba khat ar klur khat sanlak tingka syaka KHEDC Handai hadut minta ke Sorkar Jila ke kelempat pihak syaka council. Mr. Chairman sir, ngai kuleru ya I senior member jengi ba Sri Rashid gamra ikiliga Jingtyrwa. One will the script member in charge be pleased to state when will the development scheme under 15 Finance Commission tight grant arjar apply but untight grant arjar apply be released. Mr. Chairman sir, kajing Leit Ïakynduh kini kita development scheme kan syong kat kumka recommendation lain ka menjur jong ka Ministry of Panchayati Raj. Kuntulah jawab yang bah dengwap te ngakwa tanggawe hato pila Leit ne am cha ta cha Delhi mo hang ne ki ong ba depend jong ka ha kanika recommend nak kata Sorkar mo tengah ko bentuk la Leit ne am banyak kenduk yang tu ka minister wadi pe ya kini rural jung Mr. Chairman sir ka nika guidelines jong nika 15 Finance Commission kim da kedau bagi di banyak kenduk fiskali yaki for jaka India ndai kat kum ka guidelines kalong ba yaki diki proposal miri ban upload aka I Guaram Swaraj portal kabri portal bangin propose yaki diki scheme ke balawan daki member jengi kum ta ya barok ki proposal ki balawan daki members jong nika ye subahan kran hau mic member biasa ki proposal ki balawan daki member jong ka nam tau arajar arpulai la upload haka nika I Guaram Swaraj portal tenrai nama kita katu kan di kendon kiba ide ban bu dan ide ban pendam yang sembilan ban pendam kemudian nak kalian jongka di komisi sembilan menjur ya kini recommendation dan ini kini proposal kita ni hato apa kipai ba nakane kalian jongka sencar kadar jongka eksekutif jongpi kilap tha yang ni babin select dia skip nilai mak aman lagi kenong kita mentangi hapsya keren hakipai ba kata ke menengkong te hagenong rim pi ai ke notice yang ni ban select dia skip ngapal khat ba hakapor menchwa undang adon ke pisaki pak te mentang kene long kum gret hati long don po klau tengah kuat bantip ke hagano no lim ke ha kibriu kila dai yang ni la chis ne tam ngah trai ndai teng dai yang ya piru dai lang ndai la te ngah semua kuat ban keli ke yang ni hagano ka tak principle yang pi Mr. Chairman sir kedai ke boong I member syahadat hi ngalai kham syahadat ting hi badi member ni tenrai kadai ka guidelines ka ong ba yen pha ki proposal mo bang pha ki proposal ngi pan hi neki member ki chomi hi
Badai halo kita kajing pak jongi ya kita ki mangi ong ki dalam skim baka ministry kan pelat ya ki proposal ki jongi ni ya kita ki dalam skim jongi ngai suka man kedau ni koi ni ki dau ki ba kam simla pelat ya kan dika skim jongi dar arpulai ke ba yim simla le online payment ya ka first installment jong ka type grant jong sem arajar arwei arpuar tenrai macam sa ba yang berkawai suka man pensyah ini barban rak ke kubur ke baham sultanan bawa dah pering jong kenika sistem ke batmai kenika online payment system ni ka portal ke batmai ke baki officer ki staff jongi ki long akuin benar-benar kile trishtom no ki officer ki engineer angkat ru ke jing ya kersan ke jing ajumut lang na ka DCA ka district council affairs jong ka Sorkar jela angkat ru ke jing ya jing panjang syah jongi na ki officer jong ka central ministry pat kham tam e kan dika ketinyarap jong ka office jong AG au January yosem arja pendriu gila pendep yakini ki katu kat ni ki condition bakwe kita kadika online auditing au January arja pendriu gila pendep yakini ka online auditing pat ya ka second installment jong ka antai grant ni gila le ka online payment wada pening kita ki jing e pat kumtan nagalem jong ka Sorkar pedeng kalau pelaj ia kan dika second installment jangka antai grant juga sem ajar aku ka kakanda trik Februari arajar arkundri kemudian ngalaman orang yang dikepor bangilaya sijam ya kejin trikam jungi ban trikam ia kan dika online payment system ban buat unti ru ia niki condition ni ki guideline jangka 15 finance commission bangaran kecing kermen ru bangilaya ini mau jam ban kong ila la ban pendap kat kumkin ki condition jangka kan kai igor saraj nengit bangin la ban ya cemat bagian ki skim ki ba lesi ni bangin sapan ni sapan proposal am taka 16 ken long ki biak renti tengah suka men persyai ru ne ka por ba wala da ka Sorkar pedeng lembaga ministry plan ceraj kala pelai ia kena kepisah ka kandidat Februari arja pendriu syaka state government baka state government ka santrik upnaimi arja pendriu kala ai ka sanction letter nam takan dia kepisah ka bakat arkor khat san lak tingkah dan dari sungsi pat banang kena kepot pat tak aduk mentah nak kalian jongkap Sorkar ka pat simla transfer ya kena kepisah syaka ka akaun juga council Ustaz Salman ngaswa uyam mencang jong ka development batai kuntu nakaliang jongi kampam ila don kam syai kumba ki kelti ki ba te hang ne ngaswa ai jumut ba Dewan Budin kenang ba kanum laf ya ka snem ke jongi mentala ci snem tam ni sa snem te lada ni du te kalong kata ke jing long no mi khmat jongi la du dei tang ka thau ai ni thau bat ka ai ka shan bat ka skip ya ka ai kata ka bang idal ka tenga ong ne ban ngala suhuni ka jing jubak mo te na ya kan than ya kata ka second installment kat kum ka newspaper bangayo pulit ki ong ba na du leber la pelak te pelak cha put sebajan ne pelak cha ne du ne kata tu saya budin mo pi kan ya kata mo kulai sibun Mr. Shimasa asya kata ma masa kulai sibun yang ya ibarat syir nila ya simkhahi nak yang juga isi bat kembang hila kembang ni kisnam ke beladab nak kalian juga yang development yang finance sungkat baki officer yang Leit sadali Ïakynduh yaki hiring officer juga ministry bafe bat Ïakynduh yaka finance minister juga di India Ïakynduh ya baru ki jing ki bedai bakani ka grant ke bawah lembaga 15 finance commission te lembaga Ïakynduh ki jingi la yo shibun ki jing batai ki jing pensyai beli nak kadau ngila la ban ya bai kan dika online payment bat baka Sorkar kala pelak ya ketuka second installment jangka arhui arwa Mr. Shimasa nak yang jongaru masuk kiap habide berkini ka benta ya kaba nak yang wei naki nang mikmat nang the na po mau silot mo ilawara habide bat kini ka scheme nak unta Muslim arjar aku arapulai
te hoj kumtu bungli Sngewïoh na ia in charge ba hakbidai ba kasiken instrument ba khat artur le si kala poi poka apa ling ba kalisi mo poka Sorkar ni tendai ngamut menang pemni ba hakbidai ba kata kabenta ngimton ban kren da kum boy pat na makani le se ladai lupa por pa ilale da do shua haringe kren bitek yakni ke skim ba maki kipan nangi banai ya proposal nak benta ni usna mahja apa apply along kacing shisha ba ki nong shok shnong mo ngai ba hajan baro hi konferensi kita ni kacing shisha kren te tham tam shu ngam dai ma kan tho ngam kwa bang keno ami dai ba kani ke benta ru kalau don sisien hapo ka konferensi ke jonga ha ba kan nak liang jong in charge mo trong development lawan balang kongsan hawi ni kijaka po jong presidency bar hangta le sik kongsan ila Sngewïoh ila kran ba nakaliang ka jongi kum ka council ngiliyo shibun skim mo nakabenta bagin ai syaki sinong ki ba per kakum ki proposal ki baki ki labo te hakajingkran ke chongi la Sngewïoh si paiba bahdian kata paiba kiliwan ya kaban Ïakynduh yanga ba kumlu manakaliang jeng in charge mo bidon borom ilakran ba ilayo ya kan ke ski Suba bentuk ya kajingkeli ke papi don ban keli ba don ni chui tu ma ngamut ba chuong komni ba kampha mo le si ban long kum kongsan ban ki gas hakini gidu jaka ban lek ban dong ba ngi mitang la don ya ke skim kelek selujung ambisi ujong pi ba pendiman ni penyo mo ya kai ka bangi ngilale te kalong ta ai ka bang sosi pap ba karhadu menta wat kita proposal ki bagi ngilabu ngimyo kalong kajing le arang ngi la syah dia nabut bangi ke MDC hasyab bu itu proposal ngilapan mo na kinong ngilam jo kisnong kirang ba snong sekretari snong te kani ka kita sekadai ngi dengan tip show ba bidai ba kani ka 15 finance ma kalakut le semo kani 15 finance te kelan dan sekremen ne am ha bidai ba kini ki proposal ki bangi ngilabu jong apu arpulai bangin yo kani skim Mr. Chairman sir ngaso ketika kamram jengi kemungkinan mikmat mo bangin pentip sipai ba ya ke ai ke ba kadan ki la jingrap ipai mak namba kenika ka fund le nika grant ke badan ke bla irma de ka 15 finance commission bat kembang ila pan proposal untuk MDC kalau ke ba ing bat pentip sipai mak badia lo kata jing pentip jongi sipai ba ki pai ba ki le cikin mikmat ke jongi bat ka jingong jangai katar ko di nomor ba iladep ban oblo ban pha ki proposal jingi lamba kenika ipam soraj te kema ong mene ba ka jing penslam hi kam dei nak liang ka jongi ka di kan liang ka ministry ingla pendep ika kamram ban oblo da ka putar kemala batha ka guidelines tengah syong wang ka por ba kenika 15 finance commission kala kunno aka life portrait umas arajar arpandrio bahkan wan no ka 16 finance commission nganga chu so dewan ong ne ba nginum du jukremen borok tiki proposal ani ke Jingtyrwa nak leng di KMDC ngila ban peteng pat syaka senem ka banekong jongka tu jokani ka 16 finance commission ngila tăng biệt qua bên đây sai tăng biệt na qua bên đây sai ka ba sai la ka ni ka 15 finance commission award kadang don ne kalakut tăng kata kata menjangka te kalakut hendai ki projek ba rekam nama ka 15 commission kidang teriki kemalong ta kan dikasih second installment jangka aku FR kadang don yang menginang up ya ka fund naka state government kwa kajing pensai kendep na i men charge mu yung meneba nakaliang ka jong ministry kala pelaj ne pion ka pisa ka sakut hapo ka state government de ti hoi nakaliang ka jong aru nakwa ban clear pi ba hadian ka ba pilayo ay ka intimation ba kata ka pisa kala poi ti pilayo budien nem pade ba ka state government ti lada pipat budien ru nga syukwa hapo ka house ka bangan ai kejimut ye ia men charge by KC ba subha ban budin kam kloi kani but let's say if you don't come kajing
mo kaba nakaliang ka jongi ru banya don ktilang ru namar kani kam dei tang ka pisa tang jong kaba mo ka scheme jong tang bade jong ka isi di jong baro long jongi KMDC dengan ngai scam ba nakaliang ka jong phiru phin le kumno ba phin le budin nem ya kani ka pisa ka balapoi Mr. Chairman sir haka santrik mendai Jun ajar pendriu hadin baka state government kala bu iaitu ka sanction letter ngila ai ka reminder sa ujian secretary tu government kala DCA but tentang kini ki official letter ngi jo keren rumah ka pos ka pon maka verbal conversation jungi but kai ka baki ong higin pelai no kini ki si ke banwan mo ni siap dikata but gila ya kenduru tengnu jai DCA minister deputy chief minister betul bab Preston Tensong but i verbally hilang ini pelai no te kasu sakot takem tahi te kai ka batroi kongres ngasu yo Mynsiem hal sing de hilang bat phi mo Ibaratlah cukup parti le sekini sangap sing de Leit mangi kan saten ringi isya Hima kumba ka Sorkar ka pik yengi ba kani ka hop ka jogi bat ka uine ki condition ka senkom ka longba hadin sifus ni bapelai ya ka pisan central government kasti keriban transfer no seki DCA ten rai to nginya amata sisi marki intimation jongi lembagi WhatsApp group bat ki officer jaga DCA kombat so bahkan naikkan no tu sekolah ini nak bantu kita kan. Mr. Chairman syukur penerap kendiat harbai day bat ka jingkili jong kongres bat ka jubab jong in charge. Bangin tip lang baro ka house ka jingbut din ka jongi kalalong dengbak city hadu sausian. Ringkat bat ka verbal assurance nakapor ti hadu mentah meneru in charge kabri bat finance ngala I ngelaong by in the phone personally no sya DCA ru ti mai iru man ka RRC nga keli but iong ba kadang sakut be ka finance department jong ka state department ti tang mencu jubab di kongres ba ka jingbut din ka jong ili kadai kham sange syo Mr. Chairman sir la sau san sin daga written letter bila ai but kumju ru lengba ka phone man ka por ngi keren di kata kadai bang syukua bang ini tip dang baro Mr. Chairman sir. Mr. Chairman sir, kumenglayo semua ni yang badan buram. Bahkan ni ka antai gran jong war puer ka tak harar krur kelak puai haka Sorkar. Yang kuat bentim dak kaliang jong iam ba kaliang jong antai gran pada kadon any pending amount na komno. Mengi nak ba council kadai banyot. Nakaliang juga taikran jaga instrument kamtan kondoka pending amount nomor ba kam api menne nomor ma Mynsiem na board ya kawin ki condition ban le online payment ya ka first installment jangka taikran just nam ajar hui arwa ka tang dan syu halor kan ni ka cingkran rumenne nakaliang jui iam badan buram yong ba kan ni ka song ha recommendation jong ministry jong panchayati raj kum nakaliang nyok office kila ale nakadong sakadong kila good din ni kita guidelines pada apa mengiru ya kasiti kila pha ban penbiang ngi po khatsan sngi iki proposal bo fair halor jong ni katai to kontai jong ar fulai ti wat hadin katuru hoj don napring jogi MDC bo fair kidan jing baklah ngang tai bergelap pha ngi ban correction te kalong kai ki bosusi bahadu menta ka sngi ngi pat yo ya kane ngashkwa ban tip nakaliang jong iam hai ka sakut kane bai ong bakasyong haka ministry jong panchayati raj. Masa masa kane ka Rafinia mengila upload haka portal ten reka wei ki condition ban release ya kade ka first installment ka tait anon tait jong ajar akulai ka long bangin comply ya ki condition lan ye bangin pendap ki condition jong jong ki previous grant ki balai da ka sekat but kawin ni kita mau benda bang Mynsiem le online payment ya katai grant jong kasnem ajar bi apa but di kita ka para persakut pada ke joko poru ka ya kan ka second installment kadang jong ka antai grant jong arfu kadang apply tang u fuli jong ajar jong February jong ka kasnem ajar pendiri pada kita le si ka pada ka dau ka ba taplong ya ministry bakam recommend ya kini ki skim jong kasnem ajar arfu lah. So we syukna
kumbila ong ro bakana 15 finance mentah pelakut ti yong ro bangim dei bendu jengkerman bangin sayo pat kana 16 finance ngos kwa bendu jengkeli bakane ka jong ar kulai ka dei ha jong 15 finance tega jengkeli kalong bakini gi development schemes ki manwan sawan hadian kinwan lingba 15 na kinwan lingba 16 Komplekan hi baka 15 kala laos but nakal yang ka central government ru kala road out ya ka 16 finance ti ngasudan man ajeng man ne ba chung sngo nak leng jonga tip nya ham kumno yaki ni ki proposal ke jongi yusna arjar arkulai ngila ban I know kum ki fresh proposal na ka bata ka first year jogu ka 16 finance commission Tau ka kenta keli jengkeli ro ka. Goriat menne ha ka jubab jeng IM yong ba ka 15 finance kadang yai. Te menta pade yong ba ya kitu ki proposal jengi jong ka ni ka aku ar kulai ka bangi pha na ka 15 finance ngin sa pha biang syaka 6 na ka 16 finance. Te ka bamut ka 15 finance ka lakut ke. Ne gong non. Ka kod ka term reki project bat ngidang ya menteri kam ti rumita. Maka ni ka second term ka khatul ka ka 15. Kemudian pisah wadang wan nak astik government singi kedai jak 15 kemudian ngidang ya menteri kam kai kembalong hakini ki istana ka jembut jong ka long ba na ya kren ni kata ka belayo bisa ngipha ya ka proposal jong ar kulai na ka 15 finance te ka ni ngisusu bangin hap yo na ministry te phi yo jing tip na em na ministry ya gitu ki proposal jong ki bala upload apo ka portal na ka 15 finance ngindang yo ne kata di ni keli ka basyai le kalakut lalaps no ne ngi haban pha da ka fresh proposal namar kum belum menta kala stang kala ayat ka 16 finance te ta kada ngi kwa banyo jing tip ka basai lagi tu ki proposal jong jong ar fulai na ka 15 finance kindang 1 em ka pisa kembalong metai semasa kenika ki proposal jogi kila lab semar bagala roll out ya ka 16 finance kamu buat ni kembang himne akan nya hi da ka fresh proposal na ka 16 finance commission